Hazır 10 Karaköz'den Muhammed Karaköy'den 10 katmı var ekan. Katmını kıskaça katmını sağır kılıp durup şu yerde oku şehitlerine katmını bağışlap koyalım. Andan ki bismillah dep çıkıyoruz. Tamam bizde de bir iki kat var. Bölmece var mı? Kukunece. Başka şehirde de var dedi. Avutaka. Avutaka. Yakta bir katmı var ekan. 11 oldu. Var mı? Avutaka. 5 kat var ki ekon şehirde var. 12 13 13 Kaça katı var? 14 Ya onu özümüz başta. Özümüz bak. Bizde biri var. 18'te. 18. Hem oturumuzda soğandan. 20 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين. وأتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. آمين. وقلنا ختم قرآننا خاصة وصواب قرآننا عليه السلام پیغمبر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. جميع پیغمبرların ruhlarına, cana hususan şu cede dua umutköy bolğondordun ruhlarına, cana şu cede şehit bolğon sahabilerden ruhlarına bağışladık. Amin. Cana cevap mümin Müslüman tuğanlarımızın ruhlarına. Amin. Allah Teala ahiretlerine ve imanlarını salamat kılmasın. Amin. Cenab-ı bizden dua umutköy bolğondordun barısını Allah Teala ruhlarını şad ahiretlerine ve kılmasın. Amin. Ve ahire da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah çıkıverdik.